na ibaga ka na kayo, nga rin di vaccine, mapan nga hantayon to na makagatan, hantayon to makabiyahi. Naibagak na dyan before nga mangyari. So, nangyayari na. Adon ti store nga madidan ti unvaccinated. Okay, uray jay noon yon market dyan nagilian, ang ka makapasok ko dyan market. Nuhang ka na vaccine. So now, nangyari na yon. Itat lang, next, nga move na ditoy, kasi i-control na ti the whole world, ti next lang nga move, si tarandan to dagijay certificate. Kat adun to ti fake nga certificate. Ngay bagada nga na vaccine dahan gayam. So now, si tarandan to ay ingga nga adanton ti detector. Kasan to ti mangyari? Gana nga adan to detector, so nga adan to mananan ti kargaday de tao nga na vaccine tapno sigurado nga vaccinated. Itata, ada detektor nan. Mapan kay de storan, tang! Kunanan no, fiki. So kasi ito ti mangyari, kari sumarsarunong nga tawtawan. So, be ready. Ngam na ibagbagak mo lang, nga ijay 2 Thessalonians, chapter 2, verse 6 and verse 7, han nga makapagturay na Antichrist completely aging gana nga the Holy Spirit dito'y earth kadagiti believer. Iso nga makita yo nga sanda nga may enforce, sanda may control to the whole world because of the power of the Holy Ghost. Amen? Pakibasa dihay. Pasa. Verse 7. So, sino jay mangkonkontrol? Ijay panagturay na nga complete na ito yung Antichrist, Holy Spirit. Ti Diyos lang di makakontrol. So, ano pumanawan ti Holy Spirit, tamarapture tayon, sada ag take over completely. So nga, tatapay lang, handa may enforce. Iso nga na kayo, kaya na vaksinan ti first, ustukit di din. So nga dito ay church, ano ko encourage the vaccination. We need to pray. Amen. Ta iturong na tayo nga iturong maramdaman. Kaya na maikontrol na ti the whole world. Habang nga the Holy Spirit, mapno tayo kit ti Holy Ghost. Hallelujah. Sino man lang aya, ti makaprotect ka na tayo kinpatay. Only God. No ibaga ti Diyos nga ang kapay nga matay, ang kapay nga matay. Woo! Iso nga, number 1, kailangan tayo nga mamamo ni Jesus. Kailangan tayo nga receive ni Jesus as our Lord and Savior. Kailangan tayong maborn again. Kailangan tayo jay salvation. Tapnuuran niya mang mangyari tayo lubong, masave tayo. Amen? Kaya kalpasan na diay, mapno tayo ti Holy Spirit of God. Hallelujah! So, ibagbagakon ka na kayo dagiti mangyarin to. And about ito yung umay election, okay, in my prayer, pinapalpalabas, hangkong amo no apay. Hangko ipipray iti election, ta dayo pa at that time. Pero in my, nga namindua, nga ti agpresidente dito ay Pilipinas at ta, kaya't ni Bongbong. At kung nakita nga apay ngay, ngahan nga di born again. So, invited dyan namin dua. So, dadya ito ti mangyari,
Possible nga ni Bongbong nga talaga, tek presidente, so nga ti kararag tayo ni Pacquiao, bumaba na lang ag vice president, at dapay pag-asa na nga mga bak. So we need to pray for him. Amen? Nga makaspergan nga bumaba, uray maabak iso na, ibutos ko ba'y latamot kitli. Ag ibutos sa klatapay de ay, kakampi. Amen? Nga I know nga na jaytin may kanak, palabas. So, kada kayo, kailangan tayo ni Apo Diyos. Tahan tayo nga muti mangyari in this coming election. Antayo nga mo, no pa hindi pa prophecy, nga bumaknang ti Pilipinas, ti material. At saan tayo nga mo ti mangyari, ti spiritual. So we need to pray. So tumakder tayo, talaan tayo dito yung gundaway, to pray. Hallelujah. O Rabahaya. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for our nation, Philippines. We pray karagituin nga vaccine. We pray nga sikat imang open. Iti mata, karakang runana nagiti believer, nagiti papastor, iti the whole Philippines, and also in the whole world. Father, i-reveal mo, dagito yung mangyari, tapno magkaroon kami ti revelation. Father God, ipakitam, dagito yung mangyari in these last days. Dagito yung aramit ti Antichrist, kaya dagiti aramit ti Holy Spirit mo, tapno makipagna kami, in the Spirit, the Holy Spirit, nga iso ti pinagtaang mo ka na kami. Oh Father, we believe in you, nga even in these last days, you are still God, the God of all gods. Si kalata ti turay, si kalata iti life, si kalata iti adda nga kakampimi, even in these last days. So Father, strengthen us, papigsam da ito yung church, da ito yung ministry, by the power of the Holy Ghost, and help us to encourage our sisters, our brothers, even kadagiti da mga ministries, da mga church. Oh, hallelujah. We open mo the revelation, kada kami kadagito yung spiritual things. Oh, thank you, Lord. And fill us with the spirit of boldness. Hallelujah. Tapno di kasta, da ito yung panag-move me, kaya't makatulong kami kaya tao, and even itinating a government. Oh, Father, sudawaten me, kakadagito yung umay nga election, sino man di pinilim, awan di mabalin me, no sino ti allow mo, nga isaad mo, itinating a nation, according to your purpose, in the last days. But we pray, nga no nagidjay nga aramid iti enemy, kaya't dawatan me, nga ma-break sa gidjay, kaya't sikat a grain in our nation, kaya't isaad mo, dagidjay nga agbutangking ka, isaad mo, dagidjay, nga kakampi mo Diyos. So we pray, oray ni kabsat nga Pacquiao, we pray, nga isaad mo isuna, ti dapat na kaisaadan. So we pray for revelation, nga umay kanyana, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, and protect him, tapno likasa, ket ipatungpal, dagidjay nga plano met, iti biyag na, iti writing a nation. And even dagiti mga duwada, nga kumandidato karagitoy nga umay, ket dawatan milata, nga sikat a grain, sika, iti mang control, karagitoy, tapno likasa, dagitoy kat may patungpal, babaen, iti leading, ti Holy Spirit mo. And even this church, fill us more and more with your Holy Spirit and guide us. Oh, hallelujah. Karagitoy nga kinapudno nga sasaom. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palakpakin ni Jesus. Hallelujah. So tira ito manen, nga oras, mapantayo ti message. Kiti message, kaya't kung ipakita ka na kayo, kaya't maalay di Galatia, chapter 3, beginning verse 7,
Galatia chapter 3, beginning verse 7. Tiket ko ay parang kada kayo about our position or our blessing, the blessing of Abraham. The blessing of Abraham is our blessing. Tapno iti kasa, may nayon na ito'y de confession you. Nga nagikan confess kayo, kailangan niyo nga amwen iti scripture nga radjay ket talaga nga kukwayo. Ang kayo lang ay confess nga you are millionaire. Nga awan tinang kitaan nyo iti scripture nga you are millionaire. Nag-confess kayo iti kailangan amuyo nga titawid yu iti Dios babaen kini Jesus more than million. Nag-confess kayo ti healing, kailangan nga amuyo iti scripture nga kukwayo dihay. Nga para ka na kayo dihay. Na isurok na yan na palabas. So nga may isa nga very, very important na jay blessing tayo in Christ, nga jay blessing ni Abraham. In Christ, natawid tayo dihay. Okay? So, kailangan nyo dihay. So, hindi din na palabas, na ibagak nga may isak nga millionaire. Paiso dihay. Hallelujah. Adatoy nakasurat. Amen. Minsan, no scripture lang, one word, natamnay ti tao. Masapol ipakitam, dadjay evidence. Kamamuyo sakbay ti evidence, scripture muna. Word of God muna. Sakbay nga naawat mo pa nakaisalakan, inawat mo pa'y ken Kristo, saka na isalakan. Hangin mo na nga naisalakan ka, saka awaten. In mo na nga inawat mo, santo na i-confirm iti heart mo nga you are saved. Amen. Hangin mo na nga you are saved, sa mo i-receive. In receive mo, iso nga na-experience mo. The same pattern, the aramidam, the blessing, healing, miracle, boldness, kenda dumapay. Sumapan tayo dyan, verse 7. Basahan tayo ti NLT. Basa. Pause. Titunay nga anak ni Abraham. Ket karod dagijay mamati iti Dios. Tuloy, verse 8. What's more, the scriptures look forward to this time when God will declare the Gentiles to be righteous because of their faith. God proclaimed His good news to Abraham long ago when He said, all nations will be blessed through you. Okay, pause. Ada ti good news nga inbagay di ti Dios kani Abraham nga isuti pinati na nga di pinati ni Abraham jay good news nga na-preach kanya na ijay nga rin mangay ijay nga na bendisyonan ijay nga nagbalin punuin bilang ti Dios nga righteous. Hallelujah. Kapude pinati na nga good news or gospel. Nga niya na the gospel, the last part. Ada tinaibaga kini Abraham idi, nga kunana, all nations will be blessed through you. Binilib na dayay. Nga amin nga puli. Nation, puli. Di kaya tasawan. Amin nga pulpuli dito'y lubong, mabalin nga mabindisyonan, babaen,
ken ni Abraham. So binilib na dayay, ijay nga binmaknang. Binilib na dayay, ijay nga da overcome, ijay nga da break, dayay barrenness, ijay biyag na. Ijay nga da ikat ti pagkalupos na. Amen. Ken ni Sarah nga asawa na. Ni Sarah launa itilupos si Jan. Amen. Ngam na break because of that blessing. Oh my Lord. So now, the same blessing nga da kanya na ti agflow kadag ijay mang believe ijay good news nga binilib na. So nga the gospel, good news, iyag na ti blessing ijay mang believe. Verse 9. So all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith. Okay. Then kuna na verse 9. So all who put all, anya ti all, amin. All. So all, amin, nga mangi karga, or mangpati, kini Kristo, mairaman da, makbingay da, ti isumat lang nga blessing, nga na-receive ni Abraham, babaan ti pamati na. Amin. Huray siya sinuman. No patsyam, daday good news, makishare ka, makibingay ka, mairaman ka, ijay blessing ni Abraham. Woo! Dito'y ngamintayan ti foundation. Ado ka na kayo, wano believer nga gun ko na, nga di are believer, nga mawan nga binil-believe da. Knowing san ko na lang, hanmat nga magbaybayan ni Apo Diyos, naimbag ni Apo Diyos, kat manangaasi, ayan na nga, di pang kita mga kinaasyanda ka. Ang ko amoang amok, nga manangaasi, ti Diyos mang bendisyon, ayan na nga, tipang ibatayam, nga sikakat na bendisyonan ka. Ang ko amo, basta ni Apo Diyos, pang bendisyon, kakasyay ti kaduan, kakakadua tayo. Nga kun na nga believer. So ano umay, iti reality, handa makatakder. Ta saan da nga nakapundasyon, ijay gospel, nga binilieve ni Abraham. So nga amin kayong mamay ditoy, I encourage you, nga dati gospel you. Dati binilieve you, nga gospel. Amen. Hallelujah. So nga dati can confess. Di ko nakarod. Dati confess. I am blessed, highly favored in Christ. Yes, that's true. But you need to know. Kailangan ka amum the reality. Amum the word. Kailangan ka amum ket amum. Haan nga shaky. Haan nga mawiwave. Nga uray kasla, baliktad timang mangyari, amum lata nga the word of God will come to pass. Hallelujah! Dito di ka po nang ibagbak, I am a millionaire. And that's true. Because the word of God is truth. Amen? So, sino di makishare? Ijay blessing ni Abraham? Ijay mang believe? Kaya ni Jesus. Tinaibaga tatay nga bilibanda? Good news. Tatamaran verse 9, ni Jesus gayam jay good news.
Hallelujah. So tuloy, lapsan tayong tinaduma, ng scripture, diritso tayo, verse 13. Di chapter 3 di Galatia. Verse 13. Kasanoy kasana. Kasanoy kasa ni Jesus. Nga nang i-transfer. Kariso amin nga puli. Ti blessing ni Abraham. Kasano nga transfer. Ken nag-transfer. Ti blessing ni Abraham. Kariso amin nga tao dito'y lubong. Idi na i-crucify ni Jesus. Verse 13, basa. Oh, kaano nang inala ti curse? Ijebiyag mo. Idinilan sa isuna ijay cross. Curse of the law, binayada na ijay. Amen. That's the good news. Ngay di gayam na i-crucify ni Jesus, ti may sa ijang ngay di kat na, inkaro na, curse. Including curse of poverty, curse of sickness. Amin nga lunod, tilinteg, inala ni Jesus, ijay cross. For what reason? Verse 14. Okay. Ulit. Through Christ Jesus. Pause. Babaan ka ni Kristo. Amen. God has blessed the Gentiles with the same blessing. Isumat lang nga blessing ngayon karina kini Abraham. So makita ko kasano nga transfer. Ijay cross. Dinailansa ni Jesus ijay cross. Inala na tilunod, dinay crucify. Tapno, babaan kanya na. Babaan ka ni Jesus. Ited ti Diyos, ti isumat lang nga blessing kadagijay hintil. Han nga Hudyo. Datayo ti Gentile. Pariho ba nga blessing? Yes. Isu nga di blessing tayo, dinamati tayo, the same blessing nga naawat ni Abraham. Nung naawatan niyo na ita, kat binilibyo ni Jesus, dahil tibiliban niyo kanya na. Tibiliban niyo kini Jesus, halang diyan kayo mapan di impyerno. Sungahangan na pan di impyerno, ni Abraham naligtas. Sunga na kita yung magpangbilin, kini Jesus, maligtas. Yung halang nga maligtas, ijay impyerno. Maligtas ijay lunod. Palakpak kini Jesus Christ. Daytoy ngamin, tipag interesadoan niyo, ngomon una, not money. Haan nga dagos nga dajay, result. Ti alaan nyo pa, jay ag-resulta. Ano ti, kakaduha kaming gaday, kwarta nga dagos, daga, balay, lugan. Daytoy pa'y ti alaan niyo.
Tada ito timang i-produce. So, ag-interesado kayo gawin ti Word of God. Ag-interesado kayo ti gimong. Ag-interesado kayo nga umattend. Ang ano Word of God, matuturog ka. Ngamnupay, dadjay, agkararag iti, kwarta, mabibitag san matam. Uray kumarakararag kas pilak, han mo nga na bindisyonan ka, awan power na dadjay prayer mo. Because the power, the prayer, faith! Get the faith, aday the word. Even healing, kumarakararag ka ti healing. Awan amum nga pinatim nga you are healed. Ngayon na pinatim nga you are healed, sa mo i-pray, powerful. Isu nga, they blessing ni Abraham in share. Wano in paayos ti Diyos kariso aming nga puli dito'y lubong nga mang accept, nga mang believe kini Jesus nga na-crucify. Hala nga believe nga ni Jesus, Son of God. Believe nga ni Jesus na-crucify. Tayo ti pa naka-crucify na, ijay na nga na-transfer ken kajay blessing Abraham. Woo! Hallelujah! Isu nga, dati ti nakibingayak. Di blessing ni Abraham, isu di blessing ko. So I am a millionaire. Arabahaya, arabahande, shakalabahande. Amen! Na-receive ko by the Holy Ghost. So nga, ado ti narigat na ma-receive ti Holy Ghost. Handa gawin nga mo para kanya na diyay. Ure na ipapromise ko na kariso aming nga ayabando ti Diyos, ti Holy Spirit. Gamno ko na receive nyo ti Holy Ghost, mabaptize kayo, kung kunami dito ay, haputi na duma. Ay baga ka lang. Thank you, Lord, ti Holy Spirit para kanya. Blessing ko na day, kani Abraham in Christ. Thank you, I receive, I believe. Umay nga umay. Kukwak da ito'y promise of the Father. Ang arajay, pangasim ka di. Oh Diyos, punundak mo ta. Ay, ilians mo natumba, bumangon awan pay lang. Amuyo, kailangan gamin, bilibam nga kukwam. Kukwam chay blessing ni Abraham. Idinawat mo ni Jesus at that moment. Nga naawat mo ni Jesus. Aming nga blessing ni Abraham. Amin na dyan. Kukwam. Hallelujah! Verse 15 and 16, tuloy. Here's an example from everyday life. Just as one can set aside a agreement, so it is in this case. Verse 16. God gave the promises to Abraham in his child, and Moses, as the Scripture has said, to his children, as if it means many descendants, rather it says to his child, and that of course means Christ. God gave the promises to Abraham in his child. Singular. Child. Sino dadjay nga anak na? Hanga ni Isaac, ha? Ni Jesus. And notice that the Scripture doesn't say to his children as if it meant many descendants. Rather, it says
to his child. May maysa ti matuktukoy nga descendant na wano anak na nga pakabindisyonan ti amin nga tao. To his child. And that, of course, means Christ. Isu kagayam nga ni Jesus na ibilang nga anak ni Abraham. Amen. Isu na diya child na. Ngay bagbaga na dito'y nga naited dito'y earth ni Jesus nga natay diya cross nga nang ala ti aming nga curse nga mangi-supply ti blessing ni Abraham kari aming nga mang-believe kay ni Jesus. May sana ni Jesus Christ lang. Binilibyo ba ni Jesus? Anya binilibyo kanya na? Yes, He is your blessing. All blessings of Abraham are yours. Because of Jesus. Itjay kayo nga mang-claim. Diyan yung ay baga nga ay ang millionaire. Kapag ni Kristo nga nakirelasyonak aming nga blessing ni Abraham, blessing ko. So I am a millionaire. Because of Jesus. So nga the more I can confess mo na jay, ag-work. Lumaing kay jay, kina Jesus ni Jesus. Samay ken ka. Ingana nga mailasag. Ken ka nga sikajay tao nga nabibindisyonan akas ken ni Abraham dito'y earth. Ket itunag negosyokan, blessing nga diyay, ag-work. Na kayong agpapaabang di balbalay. So, takararag ko ka na kayo, nakita na request you eh. Ano, amisan mabakabakantian. Tadjay, kararag yung gamin. Oh, ito'y balay ko, nabindisyonan. Siyak di tao nga nabibindisyonan. So nga dote ag-abang. Yes! The blessing of the Lord, it maketh rich. The blessing ni Apo Diyos mga babaknang. So nga no bilibam nga you are blessed, kini Kristo, mas daw ka pa may turong ka bumaknang. Lumaing ka ngagplano. Hangad na dyan hangag trabaho, that is ignorance. Ngam no ibagbagam nga you are blessed. The spirit of blessing, kanda ka ti wisdom. Kanda ka ti faith. Tati confirm the Holy Ghost, ti bilibam kini Jesus. So ano bilibam na dyan kini Jesus, the spirit of blessing will operate. Hallelujah. Dagita ti kailangan nyo maawatan dito eh. So nga dag millionaire dito eh. Nga uray kaslawan ka kayahanda. Ngam na amuda ti word. Ngam na nasasadot ka ti word. Sa mo ka claim baliktad. I am a millionaire. Kuna-kunam, no gimong nasasadot ka, haan nga approval the Holy Ghost. Ni Abraham nga kasyay, uray di binmaknang, kanayon lata, mabaki, communicate kini Apo Diyos. Uray binmaknang ni Abraham, kanayon na lata, nakatungtungtungan ni Apo Diyos. Na kayo nga umay dito'y, kaya tiyuban hey, so nga siya, ako nakijayak nga nag-claim. Dajay piman tinawatan ni Brother Joffrey, kaya lang imununan, pero praise God, tadutin bati na di family na. Amen. Ngayon millionaire. Millionaire. Kuna-kuna na, ka na nag-billionaire nga talaga. Na kayo matkakiklaim nga na duma, alaan nyo na ito'y.
Ang umanay jay, sa uyo without the word. You need the word. Amen? Okay. Mapantayo nga dagos, 26. Gana 29. Galatia 3:25. And now that the way of faith has come, we no longer need the law as our burden. For you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have put on the character of Christ, like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Oh yeah. 29. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Woohoo! Amen! Gapo, taada ka kini Kristo, awanan ti Hudyo, wano hintil, babae, wano lalaki, ijay blessing. Pariho, nga nakareceive tayon, ti blessing. Hallelujah! Ket no adda ka kini Kristo, si katinapaypayson nga anak ni Abraham, si kandi tagapagmana, erediro, tagapagtawid. Amin nga promise ti Dios kini Abraham, ket kukuam. Ijay ka nga claim. So nga, anya di blessing ni Abraham. Sige man. Number 1, nga blessing ni Abraham. No kitaan niyo. Anya din promise ni Apo Diyos kini Abraham. Number 1, riches. Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Egypt chapter 13. Binmaknangan ni Abraham. Hallelujah. At umat ngay jay gawin. Tipagliman tinaduma. Tipagliman gamin tinaduma. Nadyan laing da gawin. Ijay blessing nga ro, the blessing of the Lord, it make it rich. Hanga jalaing mo, the blessing of the Lord that is in Christ. Woohoo! So makita yo, chapter 12 verse 1 to 4, I will bless you. Kung ano Apo Diyos kani Abraham, and you will be a blessing. All nations, families of the earth shall be blessed through you. Okay? Dadya na nga iparamisa na gayam kini Jesus. Kati first, nga result na dadya. Chapter 13, iti Genesis. Verse 2, basa. Abraham was very rich in livestock, silver and gold. Oh, you see? Nakishare ka ba dita? Ano di first nga nagmanifest kini Abraham? Kinabaknang. Hallelujah. Nakishare ka nga ron. Hindi bumaknang kamat. Kasla ni Jesus, nagluto ti maya-mayat nga makan. Sana itidken ka. Kat madimpa lang nga kanun. Kasla kasi ti kaarig na eh. Inaramidan ni Kristo ti kastam nga mabindisyunan, di mo pa lang biliban. Tati kunam nalalaing ka kaysa din workout ni Jesus. That is pride. No siya kakat kanak din workout ni Jesus. I receive. I believe. Tanumadim,
Dayjay nga grace of God, ininsultom ti grasya ni Apo Diyos. So nga, do not insult the Spirit of grace. Receive it. Nalalaing ti Diyos kumusika. Amen? Subak nang ni Abraham. Anyabay. Ti blessing ni Abraham, awan anak na. Lupes ni Sarah. Ada anak pa ni Abraham. Tahan pa nga lupes. Kaya natin agputot. Tinaduma. Sungor nga da putot na kinaigar. Ngam ni Sarah, ti lupes. Kaaduan nito'y Bible, babae ti lupes. Malaksig ano na kuryente di lalaki. Nawatan niya. Ngam no, umay ka kini Jesus, tinabreak nga curse kada Sarah kini Abraham jay barrenness. Mabalin nyo kita anda jay. Exodus chapter 23. Titid ko lang dahil sumagmamanot. Verse 25. Sige basa. You must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with food and water, and I will protect you from illness. Okay. Protect you from illness. Amen. Or tinaduma, I will take away sickness from among you. Ikatan ni Apo Diyos si sakit. That's the blessing of Abraham. That's the blessing of Israel. Tuloy. Okay. Awan ti miscarriage. Awan ti maalisan. Amen. The King James, there shall nothing cast their young. Awan ti maalisan, nor be barren, awan ti lupes in thy land. The number of thy days I will fulfill. Awan mas shortcut, ti biyag na. That's the blessing of Abraham. So nga may sa i-claim ko kanya, handa ka shortcutan nga Satanas. Takayat na ka shortcutan. I know, nga may sa nga treat, kanya na nagitoy nga message. Matitreat ni Satanas. Isu nga, kayat na nga lapudan. Kayat na kalabanan. Na ito'y nga ministry. Because, talaga may pipreach ni Jesus. Isu nga treat kanya na ito'y nga church. Kiklim ko na ito'y fulfillin ni Lord. Jay aldaw ko rito'y earth. I will live, I will not die. Amen! So nga, tagid yung maali-alisan, dito'y kayo ngamin. The blessing of Abraham is mine in Christ. Hanakon nga maalisan. Naawat ko ni Jesus. Ni Jesus ti agas, ti alis. Hang kayo kami nga, when aduda kita, bulbulong dita, ngam sakbay na, Jesus muna. Ang aday, tumarang ka nung matijay kat saan tamalisan, tumarum the word of God. Ti blessing mo, ken Abraham, awan ti malisan. So nga na jay, may isa nga, si anak na Mario, ken Sister Adeline, namin ano nga naalisan niya, ngayon din may dito, din ay prian, na break na dyan, nga buteng na, ta tunggal agsikog, papanunuto ng mailisan. Ngayon din na break di ay, nirumbaran di hubing na. Shoo! Awan di baren. So nga nagiti ada asawa na tanga, hubing pa lang, uri ito ba'y bakit? I-claim mo gawin na ita. Ning kayog pakararag, alaan nyo na ito'y, awan
ti Lupus, iti blessing ni Abraham. Tas ato yung pray, takitaan niyo. Hallelujah! Amen! Ada di may isa kadua nga pastor, di Manila, 50 years old, di babae, nag-menopause. Nangagdaragi preaching, di pastor na pa nagpa-pray, di na pa nagpa-pray di sango. 50 years old nagsikog. Sino nangarami? Kaya nga di pastor, the blessing of Abraham in Christ. Dagijay gamin ti biliban nyo dito, inumapay kayo dito, dagijay ti biliban nyo. Ang ani Pastor Romy, ti biliban nyo, ti preach ko nga Jesus. Ang biliban nyo nga da kanya. Nya ba yung blessing ni Abraham? The blessing ti Israel. Victorious life. Umatak ti enemy. Iti mamingsan. Mawarawarada ti maminpito. Praise the Lord! So victory is ours. Amoy kayo no, may kutoy. Tinaduma apay palang dagito nga preaching. Kat saan na palang ma-encourage. No, gawid da ngamin. Ada problema da. As pa rin nagriri kayo kinasawam. Binulya-bulyawan da ka. Uray bagada nga, wanamamom. Sika nga, pangit. Uray kasay. Kas pangariga na. Agtugaw ka ngamin, I have the blessing of Abraham. I am pugi. That's how to fight. Pangbirbiro kam, tipugi kas kanya ko naman. Kasi ito lumaban. Ang ada jay, gusto man. Uret, sana ka makigimgimong. Awa na, naabak ka na. Katamom nga dadimdimon nyo na at that time. No need to mention. Dadimdimon nyo ma. Ang masapol. But sigurado. You need to understand that. Amen. No ibaga ni Satanas. Nga kakasi ka. No. I am rich. Very rich. Amoyo, Romans 4:13 to 16, titawid ni Abraham, cosmos, the whole earth. The world, cosmos, dito'y the whole earth. Tawid ni Abraham dayta. Kat nakishare ka. So nga tuure taga Pilipinas ka, adda bagim dito'y earth. Dadjay pwede kaskasa ka di. So nga daw kukwak dito'y. Uray baga ni Satanas, kita ka di. Awan balay mo dito'y bagyo. Awan babain mo kung kunanan mo minsan. Bagam nga milyonaryo ka. Mas may met palang balay ni Rubin ngam sika. Italnam nga Satanas. Titawid mi kini Abraham. Cosmos. I am a millionaire. Kung naklata. Amen. That's how to fight. So nga, aduti kakadwa nga, apay, nalaka kayo nga lumlumnod. What are the situation nyo gamin kitaan nyo? No, adati pain, adati basit nga ut-ut, ayo, grabe. Inpatay ni Kulasa na ito. Kita nyo no, medyo binumsog pa lang di tiyan ko. Pero, I have the Holy Ghost. I have the Spirit of health. Asyay. Kita nyo, adak pa lang nga si bibiyag. Tati blessing ni Abraham, health. Dagita di blessing na. Kat naawat ko amin na dyan, di nagrelasyon kami kani Jesus. Isumalang ka na kayo. Okay? So you are blessed. You are blessed. In Christ.
You have the blessing of Abraham. You are millionaire, victorious, anti-barrenness. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Naalayo amin na jay kene Jesus. Isong is all because of Him. Because of Jesus. You are blessed. Because of Jesus. You have life. Because of Jesus. You are millionaire. Because of Jesus. You are healed. Because of Jesus. You have the Holy Ghost. Because of Jesus. You are victorious. Priyak nito isangong. Balin ni diyan nagtakdera. You can be made whole. Mabalin nyo ma-receive the power, the Holy Ghost. Mabalin nyo strike na kayo the power, the Holy Ghost. Sa dinuman tinagtakdaran nyo dita. Mabalin nga ma-receive you the miracle, healing. Now, ikararag yun. I-claim yun. Ngayon, Christ, nagijay di blessing you. Shakalabaha. Mabalin kayong agsikog. Agkarkararag agasawa. May strike kayo by the power of the Holy Ghost. Oh, yes, Lord. Be ready. Lift up your hands now. Mass healing na doy. Ma-receive you the power of the Holy Ghost, your miracle, healing, Yes, hallelujah. wherever you are. Hallelujah. Now, be ready. Father, in the mighty name of Jesus, I believe in you. You are everywhere. You are bigger than this congregation. Your Holy Spirit is in this place. Your Holy Spirit is in our bodies. You are within us and upon us. Now, Father, I believe in the mighty name of Jesus. By the power of your Spirit, you can touch anyone here in this place. Touch their bodies. Touch the pain and remove all pains in their bodies. Touch their lives and break the power of Satan and their minds, their soul, and their bodies. Now, Father, I believe in you. I believe in the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, I break the power of barrenness, the spirit of barrenness. Kanagidang agasawa, kayat dati agsiko, or kayat dati aganak, in the mighty name of Jesus. And I break the spirit of poverty, kanagidang poverty mentality, nga tattao nga panpanunot, itiray di oras. Now, Father, saturate us now. Repair our lives. Repair our lives now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Now, be ready. In Jesus' name. Aming nga pain, aming nga sakit, I command you, demon spirit, sickness and disease, come out! Yeah, hallelujah. Come out! Yeah. Live! Yes, Umikat ka karita bagbagi. Yes, hallelujah. Umikat ka karita anak ni Diyos. Hallelujah, hallelujah. Come out! Yes, Jesus Christ, name. mighty name. Jesus' name. Jesus Christ, Jesus' mighty name. Yes, hallelujah, 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 Alabahaya hallelujah. Ramo.
Harabababahande. Hallelujah. Now, Father, dagidjay, kabsa, kakayat na tagsikog, receive now, in Jesus' name. Hallelujah. Yes. Receive, Yes. Holy Spirit Oh, of fertility. Hallelujah. 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 Shakarabahande. Oh, I command the spirit of barrenness, Yes. come out Yes. in the mighty name of In Jesus. Jesus' name. Leave them, Yes. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Harabahande. I command the spirit of poverty, Yeah. poverty mentality, Yes. come out. Yes. Live the mind, live the soul, Yes. in the mighty name of Jesus. In Jesus. Live their businesses, in Yes. Jesus' name. Yes. Jesus' yes, name. Yes. 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 Jesus' name. Yes. Hallelujah. I pray for the spirit of prosperity to operate in their Yes. hearts In Jesus' and their minds. name. We are Jesus' blessed name. in Yes. the mighty name of Jesus. Yes. Amen. Now, be ready for the fire of the Holy Ghost to come upon you. Lift up your hands now. Oh, yes. Be ready. Yes. Binaktit mo. Humahiga na kayo the fire, the Holy Ghost. Oh, yes. Fire Run. of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Yes. Two. Be ready. Three. Five. Hallelujah. Five. Five. Yes. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Receive. Yes. Hallelujah. 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 Oh, yes. Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Oh, la, 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 Hallelujah. Yeah. Oh, yes, amen. Oh, yes, amen. Thank you. Father, thank you for saturating your people. Thank you, Jesus. Thank you for Thank you, Jesus. pouring out your blessing. Yes. Thank you for leading them to experience the truth about Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your confirmation and miracle. In Jesus' name, Amen. amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. I know nga doon naka-receive. Oh, makita yung result Yes, na rin. yes, yes. Amen.